Ari since Super Donald Trump ki koke simga maru lago shebala ari genang ki Samuel Henga FBI ki sadawe nin timgang ki kasho kene ngoshe che yobala ari shungde ki seshe thangma thangbu the shine khaso phubu chirur ari shung ki timdun chige American ki naso wenga nelu nezu chima chishin tadunya seshe shibda nangmindu Ari timchul hanga Justice Department ki genzin ya yimba ari shung ki timdun chige American ki khaso chiru sungbar Much of our work is by necessity conducted out of the public eye. Ari timchul hangang ki chale phe chewani mimala yongda mebar nang gu yu batha theda nang gu de ni ari tsarim ki thone ari mima gu le yu be thobdang sungkyup nang thun tha shibjue so mo chu ba cha chang yongdon la nang yu be theda de yu ki ari shung dal hangang chu jigdim tha nenggen kha ki gembe ari sinzi suba Donald Trump ki ko ke simga la sa dawe ning ki ngo she the kor shibda tha da se she nang thu mindu so song so wengyang khong ki thunzen kha she shik sebu su ne sungbar First, I personally approved the decision to seek a search warrant in this matter. 당볼 신시 수고 Donald Trump ki koge simgan ther ngoshe chegur timgang ki kasho langyu thakchu thela mararang gi rangul ne katu tebshigin nibar thakchu thedan ni amri ge timchul hanga Justice Department ki nangju chebshig mari thapshi jamba shen yuna rabchuna thapshi zembu thera laglen targi mari so sungne Tunzen sumba ther ari genang ki Samuel Hengan than timchul hengang ki leji chu yegab da mima gi chedu lengen kirdu sewa chegen la thabatange membe korshik sungsum Ari shung ki timdun chi ki Mary Garland ki khase seta the na la sumba shen shigni The Justice Department has filed a motion in the Southern District of Florida. Since suba Donald Trump ki koge simgang la ngokshe chokwe timgang ki sangya dambe ka sho the sangya chirdu yongwa shik timchul hengang ki timgang la nyenshu dömba sungsum the je shik la nyenshu the dashu shik digar laksun chungbe nang la Godo la sa dawe ngokshe the kor mang la shedo the zam mene since suba Donald Trump ki ngokshe the kor la yongra nang be je la taji mima da gyulam so ki thona cherge chabe ngokshe the ka sho la sangye chirdu nang ne yongra nang wa shik ari shung ki timgang la byugyu nang gi yoso tina sha sangye chirdu che da ma je gi the la kushab Trump ki ngwe ne chuzu ni sabshi na len je go shik so na sha sa dawe ngokshe de khari kor yin da me ta da shung ni ne re kushab Trump rang ni ne re shibda session nang me be Nelu nezu chima chishin tada yongda mindu. Wendi ngokshe tene peji ari sinzin ta gegab ki yikja khajik sinzi suba Donald Trump ki gegab la zidrib mache bar sosu nang la kerwe nedun shikda de yunye ki nezu du. Ari sinzi shikla ngokshe teda ni tapardu lugyu na chungyu mebre. Wengyang sinzi suba Donald Trump la ari tuzo ta ari timchul hengan ta tishi nga di shung dami ne shibju da kamchu dami teni yobata. Salhagwe nin New York nga di timchun jigab ki gongdu. Kushab Trump ki zarim ki topdan shik lungdang ne tungyu shu mebrido. Yana ningi ari sinzin ki wudu je la, Kushab Trump ki timke ki chaju cheyo da me ki kamchu shi ki te la, mingdo la agur takti timzu ba shebe, nangye ki nizu le sungkyub chegen ki timzu ba chakjen, Drew Findling shebe shik Kushab Trump ki leba kasa nizu tunsum.